lisantil hu. Nikela kulbal salish rakik le katsolbala in chiru likutana in yogojak chi atinak chirish lishkuankilal lishkuaklejik kuchikchichocho likrist. Naklao nakapahab chanchalil le kachol lishchosha hil liqagua Jesús ho li Dios takakul lijunelik yuam. Salihu Juan capítulo 11 kishye liqagua Jesús la in likuaklik kuchikchichocho ut liyuam anina pa bank kwe usta ta kamk ta kwang chuam. Cholcholi nascheli ratin liqagua Jesús. Rikin liyechioma in keshkohop shol ut ke kamk ebli apóstoles nabalebach kirep li profetas nabalebach kirep li akwabeh li shekwangchak manak eblach nin kalep ruach angel li shekwangchak nakter ut kuila atak kui nakapa ta kwangkah kui la chuam chehunelik. Liqagua Jesús salihonal nakikam klah Lázaro li ramiu nak okre chishkwaklesinkel chiyoyo abanan ebli ratin chak liqagua Jesús re lah Lázaro nak kishpok re naktakwaklik chiyoyo hanchakun lish khalam ujinkil likwakli kuchik chiyoyo sa syankeb likamenak sa shrakikeb likutan nak liqagua Jesús tol elqshkasutil. Nasheli kana Elena de White lich chan kirek asirip sa shnaah sa rabingilish chabshkush li ralal linimah kwal Dios nak kishpokeb eblish sant manak ebli ke papangrikin li yokeb chikwark li kamenakeb ke rapi ut ke shakbe lishpok baleb ke kwakli hek chak salish mukle baleb arne ke taulimang kui hun sut hun rubel chosha abanan rikin hun lit kwal khalan lingka chik kwankli kamg ut lima usilal chisa tohonak heba an chisa salish oleb kesh chak re chishtebal kwankli ashok sashben li kamg ut sashben li mukle bal ut li hu 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 nashe at kamg bar kwankla kwankil bar kwankla ti leb at kamg shbanak lish kwankila liqagua Jesús tish ashru chishkhunil hali kishbanunak kikwakli chiyoyo sa shyanqeb likamenak hanak wili kwankila la in litabanung re nak lihokia li shepapang rikin liqagua Jesús te ruq chikwakli kuchik chiyoyo uteshkul li akachuam li chuam linkachik ta usoq chiruheb toho chanak ebli yoyo ke rushbeneb li te kwaklesi kuchik chiyoyo te shchakh kui reheb Spanish sahileb shol sashkabali ashok li yokeb chishpanunkil chishkhunileb li tsekhkwal li shekubehe sa ebli muklebal sashkabali li yahel li mahelal shpan li mak kwaklesim ilaqeb chik chiyoyo maga akchik lish mushulaleb maga akchik li yahel maga akchik li railal maga akchik shkwankili kamg sashbeneb ebli yoyo qeb nakliqagua Jesús tol elq te khaltesiq lish tsekhkwaleb sahun mutsuhu utrochben chishkhunileb ebli kolbileb li shekamg te shkul liqagua Jesús saliq. Nashcheqeli hu 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 u 17 hahkwi liqagua ta kubek chaq sa chosha sa shqehil naqhun li arcángel ta taqlan qrikin shchab shkush u ta ya basiq shtrompet li Dios toha naq ebli shekam kshashkabali Krist shbenkwa te kwakliq chaq chiyoyo akachikla o li yoyo li tohkwanqo to sa puq sa ebli iql qochbene baan resh kulpal liqagua sa iq utchihokan kwanqo hunelik rikin liqagua keretalat koskuitzin chishkhunileb lishmaqe li rechalaleb shpan li kam sashkaba li yahel sashkaba chishkhunil li kareru li naqakularin saruchichoch ebli rami ebli rechalal te ruq shtawbal kujikribe ut te ruq rilbal kujikribe hunsutak salisantil hu naqataw retalil chanrunak kwankeb na baleb li qasqitsin li keru rilbal ru liqagua Jesús chiyoyo nak akshkamsik chikanan haina rakh nashtie nakhaneb ke angelak ho testigo ke ril chitsaqal reru nak liqagua Jesús relik chiyal ki kwaklik kuchik chiyoyo una kwahabokbal renak takwilahwilat. Hechos capítulo 2 versículo 32 capítulo 3 versículo 15 capítulo 4 versículo 33
Ut capítulo 5 versículo 30-32. Ut la o usenka shqil liqaqwa Jesús rikin liqu. Abanan sashkaban li paba rikin liqaqwa Jesús naqapap naqrelik chicha liqaqwa Jesús. Kikwakli chichocho sashchanqebli kamenaq ut chocho jun kutan. At koskwits in. Lish waklijik kuchik chichocho liqaqwa Jesús han jun reheb lish kiheb li esilal li naqakwots anaqkwan. Shbanaq. Aru taraj taqataw chirish. Kuiraj taqachal haqesh kwots bal li esilala in. Ut liqaqwa Jesús mukotyal taraj naqshkwaklik chichocho. Makaraj rajbal li naqache. Chokoraj chibalaik, chokoraj chitiktiik, chokoraj chebal li naleb li makatzakal rajbal. Ha jun reheb li shqil chaqsaliqatzolbal chiruli shamanain. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Ut kwili Kristin karaj kikwaklik chichocho. Makaraj shtialal li naqapukte siresil. Makaraj kwishtialal le papal chan le apostol Pablo. Abanan li hokiyal li noko papan kre lishkwankila liqaqwa Jesús naqkikwaklik chichocho. Haaqwi likwankila la an litakwaklesin kuchikrechi shjunileb li kamenaq li hokiyal li sheshpab liqaqwa sashraqikeb likutan. Le apóstol Pablo nashche salihu 1 Corintios 15 versículo 32. Naq kuitaraj maka chishjunilain makaraj oy beniom makaraj kolonel makaraj li jonelik yuam makaraj eli esilali naqakwotsla o anaqkwan. Hokan bi Kui maka echishjunil karutish koshla junaq. Nashche sali versículo 32. Tsekanqo ukaqo shbanak kulaj tokamaq. Utka utnaq nashche chikamaan. Choqreheb linkane keshpa li kwakli kuchik chichocho. Maka junaq li kulaj. Maka junaq li akachuam. Ut maka oy benihom choqreheb. Abanan kui la o naqapab naqli Krist. Han rala liqaqwa Dios. Haan li kikulun chikamk ut kikwakli kujik chichocho sashchanqebli kamenaq. Ut haan liqa kolonel. Tentonak taqapab ut taqakohop chianchan liqa chol rikin li babal ut rikin li kiechiom naqsashraqikeb likutan. Naqliqaqwa Jesús tol elqshkasutin toshkwaklesi kujik chichocho. Manakapabah kwila atain liqaqwa tashaqchiosop desinqaqwe. Ut inkatashaq taqakanab shkaure singil qib. Inkanaqanaw hoq etol elqliqaqwa. Manak Hok ehwito boqeq chihilan klao. Liqachu am sa shbena ruchicho jain. Mukunah tarok. Yal sa humpat na nume. Abanan. Qakohok bakli koy benihom rikin liqaqwa Jesús. Linas chechi ire li hokyalite babang. Lihune likchuam. Bantyo siya kwenak sinagwach beni chiru lihun shamanchik sa liqaq angela in. Nagat koy beni sa hunchik liqaq angel.